Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Duni August ni sim sam lugup ni khua Thusoh Lahkhom ho Russia la Ukraine hun kido panapat ama sa pen adik in Ukraine in drone anay la over aleng sao pen mangcha in Russia na bulutai Ukraine President Zelensky in hichi buluna chu aphat chat le amun kitu ta akibol hi anati Ukraine tajin kurs le vons Baltimore Elbes panna Elbes munli anabulu ahi hicha achun le nanga ana hangal ni ta azong anase in hi Moscow in hilai mun ho achu akisum pi ta o Kenjar hypersonic le aputhe MiG-31K fighter ho akoi now ahin achi saphat a Ukraine buluna azong anaman u ahi het thai khat chu Kenjar hypersonic missile hi Russia ten akisum pi ta u ahin tu chunga la hin sata Ukraine chunga aman cha jing u anahi hichi mishar hi agandan le athaneidan vanu in aboi piliu thei galmancha modern welfare ha ta ki khel sa kha chu hi Ukraine buluna to ki manin Russian Defense Ministry in Ukraine te drone jakhat le som khale sagi le mishar gate gamkai sunga chu aniki kap la e atin hi tu chung buluna ahi Ukraine ten drone lang south thei ta gamgi khelam pe apat Russia gamsunga lenanga anamun ho buluna anei u ahin ama sapenjong ahinalai se buluna kine airfield ho hi Russia ten frontline ho buluna amancha azu hi galhung ki panapat Ukraine te drone mangcha a Russia te thau khu somlanga lamle akimat pi ho tampi buluna ahinei do u ahitai United States presidential election ahung nai tokulhan in achi sani khua Republican presidential candidate Donald Trump in election to kisai account hack akibol e anati to kimanin Google in Iranin in atosot hacking group hon nato achi ha pidan u anaphochen ove US President Joe Biden US President Donald Trump like Democrat presidential candidate Kamala Harris immer account ho hack akibol dan Google in aphochen e Google in aphondo dungzi Iranin hacking group APT42 tia ke he hochun nato na hi achi ha pidan u Microsoft in report api nawba anaphongzal in hi hichi APT42 holohin 2024 US presidential election su boy agove te azong ngo na ane hi internet hacking lama changkang ta Kiloikhomna hi Iranian intelligence agency ho ve suina noiza hidan ginchat na ane na chunga ama ho bidoi pi penchu Iranian government adinga milham hihan Kiloikhomna hi zongle politics media le human rights cha ki mangcha ho achanchin ule akimancha naw thogu ho gu do ding chu atu pen u hi het thai kha chi sa 2020 kuma US presidential election azong Biden le Trump campaign thogu zo hek na bol u hi chile tu tha Middle East gam kaile Ukraine Russia ki ka akibuina asan jingla ya US presidential election ahung lun hi intelligence officers wadinga kulta la ho na ho pen loi kha chu hi Doha mona hostess thua ki hona akipat ta azingwang in Gaza gamsung Israel in buluna achil hapi zingnalaizin hi Hamas le gargu ball group dang ho namun somthum war kap sitna nei nawa Hamas gargu ball tampin thina anato ki tawin hi alangkhana Doha ki hona achun Hamas tempan alapo ekiti ki hona pat hi tolhan a Hamas ten amat ho thado ahina ding un Israel in sungmiten Jerusalem le Tel Aviv khopia ki zotna anizin government ki hau tu na anai do pi loiwa akiman hol ha do hinadi in nge na anai zun hi ki phinna nei hon Netanyahu government hi akhutna thi sanna na hitin ngo na anai ve United Kingdom Ministry of Defense in Pochin na anai nawa Ukraine in UK te kalman cha ho chu Russia gamsunga pha asa namun zo seva aman thaiding u hi United Kingdom government policy nuya storm sedu tia ki he UK te misar bo hi Ukraine ten Russia gamsung buluna a aman loading uwa ki se hi French gamsung solam kaiza French Rifle military galsa len nani anakita ton hi thilso achu military personnel ni in thina ato in mi khat bo an so cha e Rifle galsa na len ho chu gamsung sa solam kaiza Saint Desert military base apan sa ho ahi ekiti
India in lol hing tao somsagi legel hinna Independence Day ni ho anaman tolhan in ken gona Prime Minister Narendra Modi in gamsu uniform civil court GP hinade in anasai in he aman asai na tu khang modern society ahin gamsung su ke ding guhon mun anai poi anatin hi Ati sani ho ho a namsunga day umlo ta Thusoh kizoma anachil ha zingna thua pamosa na le demna Kuki Students Organization Churachampul District in August nisim somnanga ni chun ananai ze amon asai benava nisim somnanga ni ho a Mr. Lahkhom gangte apa be dawzalar gangte community complex sa umchu melhet lohon kidang ta le tizat ta anabulu ova thilehin ki ka hospital muna vet call ahi chunga demna anazun he August nisim somle li zan am dem kam bazal new lamka akon jilkung khat le simlai miss thwami pengzol le porsom simlai Mr. Kamlang ton sing puimang amhlan a paisa demand borkhomna anei naw chunga zong ha ta phamosa le demna zong anei ve amon asai be na uwa hitabang day umlo ta chon get lo na khopi sunga bitna su khathai ho zo se hi ha ta in dam sangpen anaisin mopo na nei vai hom ten men gang ta a phatlo no ho bol ho mat do na le dan dung sui achung uwa thutan am na ding in nge na song anei uvin hi Kiloikhomna in khopi sunga chamle lungmon na omjing theini ting a panla a chule a hina bang ta khul chil na achil ha na a vai hom te na to ho pan pina ke thopi na zong anei ding un asei uve kipuimang le paisa ki demand na to ki in Kiloikhomna chomchom a ko injong demna omjing in hi August nisim somle lin khun Information and Publicity Department mar impui General Headquarters in press release asodo na achun achi sa August nisim somle ni khu a Manipur State Assembly umpena Manipur Chief Minister embarrassing in marnam mite hoto ke homa na thu asai na chunga demna abol un hi hitabanga malnam mite ake homa pi na hi thudi lo hi tin asai un hi apangkhom jing tribe ho ki ka a kibung khan na lhun sa num zia asai hi tin ango un hi iham tamar politician a hilole marnam lamkai anaki mupia kha zongle hi ho chun am ho mimal lungyar su bul hit na ting abau anaki ho pi u a hi tin asai un hi mimal khatle ni ho in malnam pumpi thakhial in palla na nei the povin te tin zong asai un hi chule tuni chan ke ya marnam pi hi kilung khat ta ading hom jing a hi ati tribe chen khom pi dang ho to kilung tu ta apang khom jing a hi ati thu zong asai un hi state circle panhu na to ethnic cleansing e ki bol na chunga hi thinghang mi te ho kilung khat ta lai pupa chondan ngei na nei ki bang hi na to kilhon a athu ho mu a hi thu zong asai un hi a hi thei chana hi chi e ki do na hi do dal jing ting a pan la jing ting a hi thu zong azaw in a hi hitabanga ki pum khat na su ke thei panla na ho ako na mi pi te ho zo si ching thei ta le ki ho sadim a jing ding zo a hi atin mar impui in tim na abol in hi chule eti phat hi zong le mar nam mi te ho thudi le chamna achi pi jing u hin ha asat na le gan theina jing la azung ami te ho ven bi na ding le ata a vai hom na dinga pan na jing ding hi thu asai un hi ipiti zong le mar ho in Kuki zo ki pom khat na su ke na ding a pan la lo helding koi macha in zong a khan thei lo ding u hi tin asai phong un hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai ta Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe